Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Yuk ikut aku teman-teman, cari teman-teman. Wah, di sini ada baru teman-teman. Carian Bibi di dekat baru teman-teman. Yuk kita mencari aja teman-teman. Wah, di sini ada barongsai teman-teman. Bahkan barongsai yang ada dipakai buat syuting teman-teman. Yuk kita ambil aja ya teman-teman, mumpung ada yang pakai teman-teman. Warna biru barongsainya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, sini ada boneka Miguma sama boneka Marsha sama boneka Squid Game teman-teman. Oh, kita menemukan boneka 3 teman-teman. Yuk kita taruh sini teman-teman. Oh, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, sini ada ondel-ondel Betawi teman-teman. Wah, warna ungu teman-teman. Muka merah sama muka putih teman-teman. Yuk kita ambil aja teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, situ ada ondel pocong teman-teman. Wow, ayo kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wow, ondel pocong warna putih sama hitam teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, sini ada Upin Ipin teman-teman. Wow, dia lagi main teman-teman. Kita ambil teman-teman Upin Ipinnya teman-teman. Oh, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, situ ada mobilan teman-teman. Truk pasir sama itu bus tayo sama truk molen teman-teman. Wah, kita mendapatkan mobilan 3 teman-teman. Ada 3 teman-teman. Kita menumpahkannya teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Wah, yang ini ketinggalan yang bus tayo teman-teman. Wah, gede sekali ya teman-teman bus tayonya ya teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Dadah.